WCW to you Kufai. Happy WCW to me Kufai. Say what? Happy WCW to you Stacy. Happy WCW, mommy. Happy WCW to you Kufai. Happy WCW to me Kufai. Good morning, Team Master. Happy WCW, baby T. Happy WCW to you Kufai. Happy CW. Metabo ina ni jetagwa baby top. Ni jetagwa Stacy. Nani gato Kufai. Nani gato Chef Gademba, the T Master. Ngai wakwa nä må rairie wega tondå ngä må ririe kiundo tho Stacy nä å raire wega. Nä ndaire wega feel. Good to see you looking lovely. Thank you and you too. Good morning. Good morning, baby T. Nä å raire wega. Nä ndaire wega. Kufai nä kä nä komaka nä kä gä a komakia no nä rä nyitä two. Hey, Team Master. Kau nä kwä nyitithia å tå raga atä na nä kä å gä rire niä må hoya kiuge ta nä akwä rwarithia koguo nä maheni wena ndiarä ciri kä rokire Kufai wewe na thamos akwä te nä ekå rwara njä ta nä ngå rwara na ngagå ra nginya gathamos rä u we wä na cai niä ndä na cai we Team Master wä na cai cai ndå rä waga we rire oke Wednesday nä kä ndiarä serious no rä henagia mwana ndagereire kå må henereria nä getha atige gå tinda tumä te tondå endaga tå inåkanie nä tå rä kirie ngiri no gwaku ngä mwä ra koguo we kaä å goka Wednesday kumbe kä rimå kä reciria serious ndirikagwo ndå ngä mwä ra oke gwaku mwä re kå maitå rare nä ngå rara athaici nä må kä raire wega ithuä tå rairie mwaki nä å roneka nä ndona nawe nä wokä ra wega. Thank you. You are looking very very smart. Asante. Yeah, I love this color. Asante. hakuä kå hanana na mwä rä waku Thank you. rä u kä å ria kä rä a ndä nakä o rä what is this Which one? this bag nä kä heo ndatå manä rwo kuma kå iheo icia ngai tigå thira ndatå manä rwo nä må tumia wa Moses Kuria no no birthday ya January ndeciria nä nginya vale it's a perfume it's a cologne iretwo atia nä tå kå mä thoma Amber Wood baadaye ona nginya onawe wä huhä rä rie okwä huä ra rio hagi kau ä yo nä yo ndagä å ka nayo getha tå kä ingä ra cai-inä yes modern furniture Kufai nawe okorwo nä å renda gä tä indo ciothe cia mä themba yothe nginya kenge iganä ra thuri 24 nä kwayo kwa modern furniture ona kuo tå rendia ite mä themba yothe tå kamwenderia nginya dining na wenda nginya handå å rä hurå kaga å guo å kä erorera cai rä å tikå wä toro rä nginya itanda nä tå rendia eni na tå na å raigua kana ndå raigua eni agä korwo nä kwenda rä u handå å rä komaga å guo no andå aingä matiäragä ra cai mekä rä na itä-inä akotoro wenda gä tanda kä hana gä tä korä kwa modani tå he namba cia thimå 07 thoma namba ä no Kufai na ihenya 0709 96 68 700 again 0709 Yes. 66 yes 87 yes
00 age Dada maitha toka dama igere 0709 668 mena ruhonge Nyeri mena ruhonge bypass na Naikuru na Mombasa no turathi nĩguo ngagetha mbere thikũ cigana ndũgĩtwĩra nĩ ũgakorwo wima fest nĩgetha tũingĩre cai-inĩ niĩ nĩngakorwo ku na ũgakorwo hau nginya ndaiga kĩo ndagĩtarĩ bani ũgokĩra ũgacema kubai wakwa mũgakorwo kũ Kubai tũgakorwo harĩa ũguo new line ĩyo ĩkũ harĩa ũguo Keirũ ndikona ndĩratwarirwo ndwaretwo thabarĩ ithatũ ndikana na nĩ Saturday ũgakorwo na ini yes ini mekuo tũgũre tiketi kũ tigiti turagura thĩinĩ wa Star wĩnayo hau nĩ ũcũngire ta Kubai nĩ Star ũmũthĩ we na Stacy uragura thĩinĩ wa Star 826 star 54 hash Star 826 star 54 hash na igongona rĩrĩ rĩgakorwo rĩkĩmemerekio live nĩ kamemeka ka mũingĩ ngathĩti ya People Daily no ĩkamemerekia live thĩinĩ wa Wima Fest Naido edition wĩna cai niĩ wise man wĩna cai yes of course cai wĩna sponsor cai nĩ sponsored nĩ lipa nĩkĩo tũgũgwĩkĩrĩra 1,000 yes na andũ matige kũrakara nĩ cai na rĩu Purity Nduta nĩ mũrakaru tondũ nĩ ndĩratũmanire nĩ tũranyuire cai na nĩwe ũnyendagĩria indo ciakwa cia ũthiũ arĩa manjũragia my skin care he kanyamũ kahakagwo haha getagwo Retino eye cream ndamuhura ararega kuoya thimu no rĩu nĩ ndĩragĩtũmire Daudi wa bodaboda ndĩramũtũmĩra gabica arathi nginya gwake nduka nguru NV aragũra rĩu nĩ ndĩhakire kanyamũ karĩkũ na nĩkĩ wĩ mwĩmbu maitho itikwaga kwĩhaka kanyamũ kau for some time Retino eye cream turete macaria nĩ wĩna wĩiru nĩ kĩambia makoro nĩ cai ũramogia turete macaria nowe nowe mũemu na nowe wa gwitũ ya Ndarwa nĩ tondũ nĩ tũrĩire atĩ ndoĩ andũ acio tũtimoĩ tũingĩre thĩinĩ wa cai na nĩ cai nĩ sponsored ona ndũrĩ na muktasari ũmũthĩ tũraingĩra moja kwa moja hadi ndani ya chai chai kamili leo tumekuandalia cinema yes ndio hiyo tarire athuri koguo nĩ ũkũrespond tuingie kwa cinema leo tuko na cinema hii sio romantic movie anymore hii sio thriller hii ni horror movie kwa title ni The Paraders Sinema yenyewe ikianza tunawaona the three wise men in quotes hatujui tuwaite wise men, barbaric men ama ukipenda zaidi foolish men wakianza sinema tunamuona Takayuki Hamatsu ukipenda zaidi Kariuki wa Dirago Yuzuki Akiyama ukipenda zaidi Wahome Thuku na the leader of the 24 elders ambaye ni Kidrink wa Gamufuti makafo Sinema yenyewe inaanza jijini ya Nairobi. Tunamuona producer wa movie. Ona pale movie kianza. Producer, First Corinthians. Director of photography, First Corinthians. Executive producer, First Corinthians. Transport manager, First Corinthians. Accommodation, First Corinthians. Financing, First Corinthians. Nigeria. Kila the First Corinthians. Hata idara hiyo. Wena tumalo watu wa madare. Jamaa wanaanza safari, wanaingia kwa gari wakiwa watatu. The three wise men walifuata inzi wakidhani ni the shooting star.
Ikawapeleka moja kwa moja hadi kwa ma-in-laws. Kumbe walipoingia kwa gari, kuna jamaa pia aliingia kwa gari na hawakumuona. Oh my. Kufika kule nyumbani, kumbuka wameenda kutatua. Imekuwa ni romantic movie turn to horror. Kufika nyumbani kwa ma-in-laws, hawa wakawatoa nje na kuambia wazazi, tunawaomba mtoke nje. Wazazi sasa hawa ni wanani? Ma-in-laws wa mi amor de mi vida. Kumbuka hawa the three wise men, ama ukipenda Wasaragongo wenyewe, wametoka Nairobi wakamuacha mi amor de mi vida huku. Wakaenda all the way hadi kwa ma-in-laws kuenda kutatua ndoa. Je, hiyo sio Kumbe wakati walishuka, kuna Kimoda alishuka na wao. Wakati waliparedi wazazi, Kimoda alikuwa hapo. Sasa wakaulizwa na nyanya moja hapo shushu upande wa kina in-laws. Hamuiletu. Jamaa kwa jina Takayuki Homatsu, Kaoriuki Wadirago, akatoa simu ya kuflip. Ndio atishe wazazi. Kumbuka director of photography in 1 Corinthians. Script imeandikwa na 1 Corinthians. Financing 1 Corinthians. Tunamsikia hapo nyuma akisema jamaa akapiga simu. Ting ting ting, mteja hapatikani. Kumbe wakati ule Kimoda alishuka na wao. Akakuja akasimama nyuma ya wazazi. Akakuja nyuma ya Kenywa wa makopo. Jamaa alipiga simu ya kwanza, haikuenda through. Akapiga simu ya pili, haikuenda through. Akapiga simu ya tatu. Kuenda kupiga simu ya tatu, akasikia ameguzwa kwa mabega. My God. Kuenda kugeuka nyuma, akakutana na Kimoda. Himu serafu Butoa. Butoa hapendi mchezo. Alipiga Kenywa makovo Butoa. Kenge kogia gawe ora metode gwaku. Kwani uidhiria. Butoa akashika wahome wa thuku kofi. Wakili, unaacha kazi ya wakili. Na baradha ya Gatonye. Unakuja kutafuta kusikishanisha nyumbani na bibi hayuko. What did you learn in school? Huyo ni Butoa. Butoa kasika dirago. Huyo Komatsu. Coffee pa. Wewe bibi yako ako wapi? Tunajua bibi yako. Jamaa walinyoroshwa kwa comment section. The three wise men wakabaki ni kama the three foolish men. Walinyoroshwa kidogo, tulikuwa tunasikia kanyaga. Kenywa wa makovo wanapumua. Kenywa, unaacha shamba unakuja kutatua mambo ya boma. Ulituambia haya mambo utayatatua off the social media. Sasa umeyaleta ndani ya social media. So unfortunate. Are you okay? Nani aliwa advise? The leader of the 24 elders. Kumbuka hawa walifuata nyuki wakakule asali. Wakafuata inzi wakajipata chooni. It's such a shame. It's quite a shame. Sasa kidrink of makofokofo. It's quite a shame. Ameamkia asubuhi na a very long post. Tuko kwa sinema. Bado tuko kwa sinema. Baada ya kunyoroshwa na kinyonyo wa FB ukipenda zaidi, ameamuka na a very long letter of apology. Kusema ya kwamba yenyewe sikuwa naona vizuri. Kwa na periods.
Naye Miamir Diavoda, mi amor de mi vida, akakuja pale akawauliza, seriously, why parade my parents? Unfortunate. Why parade my parents? Very shameful. Sinema ikakatikia hapo. Kenywa wa makofokofo ambaye pia alikuwa ameingilia jorua yetu ya Kodhi. Ameshakuwa gaina. Shakuwa gaina wa kwa wenyewe. Ameuza mashamba nchini Kenya yakaisha. Sasa anafuata inzi. Amejenga akamaliza. Sasa ameamua kufuata nzi. Na mambo ikakuwa hivyo, movie kasambatika. Tunangoja kusikia sasa kutaendaje bari mweneshi ya gai koda mudu athie maruini ona niguo maroragio riri riu. Very sad. Moko ingira ngari mutae na mundu mwathi gucira andu atumia kuruma to social media. You know, social media is not for the faint-hearted. You know, it's not even for our children. Tia shia na reke mwana ucio agimare akeikira hau. Tia you know, especially ru kwina horo toyo. Afu ne ru taru no ngethima midange menya ni uramuoya. Mami yesi ni kuruka mugamite ukiaria na thimu. Ukamera mami thonga shokanira ni akoroma oima. Shokanira ire. Wahome thogo. Na matirathiete na matonyo makwamba gukimera meharirie turathie no ithio ni twikira nginya lip gloss. Mokimwire meharirie. Wahome anari hau. Tucemani nake ndamwira 24 wise men ndamwikira post-ini yakwa. Ona ni ndamwira te ru ndagikorwo ethe wise man ringi for now. He has to prove to us he's among the wise men. I think he's a wise man. He mundu uramatanukire. Nikiria movie githondekwo ni gukire na executive producer. Ni movie ni remo mothe ginya ni finance. Movie ndithondekagwo uguo tondu production is very expensive. Handu kamera uranyita uguo uhingure uge action. You have to use money. When na ikoragwo na mucie. Ndaiga ngugea. Thina ni moru kwi ngui. Ndare moru. No ngui no umira wache gutige. Unike no murege gukorwo mwe hau TV neyo. Mumomorerwo nyumba. Ona thini wa movie iyo Hesi ni twarugirira. Hesi ni raugaga atiriri. Kigo taka mtu akupende si maumlazimishe. Lazima sasa unatulia, mapenzi yatakuja. Yours, she will come back. Ni ka uneje Muki menyiro horo cio. Ona ke ni director tatucokera maritwa mama directors tuigue. Producer 1 Corinthians. Director on photography 1 Corinthians. Executive producer 1 Corinthians. Transport manager 1 Corinthians na executive financer 1 Corinthians. Ona ni gigithio gigokorwo ni kwa kire ujire nyumire biza no ukimira. Thina ti kwenda. Tondu riu ri Chogu ni kiora theka. It is very serious. Say you very serious. Old man very serious. Chogu mano theke seriously. Agekorwo ngina ni ne korera ndirarira ri. Na Old man very serious. Ne ndarira muno. Turamwita kinywa wa gumboots. Naguo maramwitire ne kurakara. Maramwita kinywa wa makofokofo. Gaina. We makiuga maundu macio riu no tugire Ngai ni akuingirira. One okira ahera. Riu kurenga muhayo wa kwene. That is not and void. Tigana na njorua cia kothia tiga aendie migunda kana agituike marriage counselor. Oro cio kwendo tigiro ndo ta Bishop JJ. Andu maikarite nginya andu serious na kihiko. Andu na mekwenda riri magacubu kihiko ri. Tia balozi tego balozi. Na kanika na ya cuba. Kamera zetu are akumure ni njigireire gipakurire.
tap tap le idhaa ya Shai.